Nambakeun akeh nyane kramo sane mepupul ring pasar sampun kemedalang transaksi non tunai utawi online nanging ring pemargin nyane transaksi non tunai inucap kekantenang durung sida memargi becik. Transaksi non-tunai wiadin online sidak laksanayang saking jero wiadin paumahan suang-suang krama. Sane mecanten krama sidang nganutin pewarah saking pemerintah untuk nyaga jarak sajeroni ngarepin panglimbak pandemi COVID-19. Nanging kantun sidak kepanggih krama sane mapupul ring mekatah pasar tradisional nyinayang transaksi online inucap durung sida memargi becik. Praktisi ekonomi saking STIE BITM Sahid Kadek Budi Martini nureksain transaksi online larapan nganggen aplikasi jantan medue tujuan sane pini becik inggih punika nirangin krama sane jagi mepari krama ring jabe taler mapupul nanging kuentenan pasar tradisional kantun kepanggihan ramil sajroning pemargin sosialisasi transaksi online ring nasional kekantenang durung sida becik kemargiang rumah masuk ring Bali akeh krama sane oneng nganggen uang tunai napi malih akehan para pedagang durung medue electronic data capture EDC piranti sane kaanggen nerima transaksi pembayaran melarapan ngubungang pantaraning rekening bank ngenenin indik bage transaksi Budi Martini taler ngerasayang konsumen sane matumbasan ring pasar tradisional kantun skala kecil inggih punika rata-rata kalih dasetali ngantos 50 tali rupiah punika mawinan transaksi konvensional antuk ngawigunayang uang tunai kerasayang pinih sederhana majeng krama napi malih kantun akeh krama pedagang sane pindah ke krama lingsir jantan durung waget nganggen teknologi asa punika taler pedagang ring pasar tradisional akeh sane nenten madue asisten ngawinang durung sida ngayahin becik sajroning jasa pengantaran barang majeng konsumen ngarepin pikobat inucap pengelola pasar sampun sepatutnya ning laksanayang sistem kontrol sekali pedagang miwah pembeli kepatutang ngawi gunayang masker nyaga jarak nyaga yang genah ngawajikin tangan saltaler penyemprotan disinfektan pahan sane dahat kabuatang luire antuk rajak laksanayang sosialisasi indik kawigunan transaksi online raris sidang nguah parilaksana tur pikayunan krama mangda sida ngawigunayang becik kuentenan serana teknologi bisnis Bali nguningayang.